Alright, lokasi meletup kali ini bersama saya Akmal Nazri dan sekarang ini Akmal berada di San Rio Hello Kitty Town. Akmal tidak keseorangan kerana Akmal bersama dengan mana dia? Sebelah je. Ini dia Maui and Family. Bang, anak mana bang? Anak mana bang? Sini. Ya Allah. Bang, kenapa kita Hello Kitty bang? Sebab saya nak bawa anak ni, Cahaya ni lah main-main. Cahaya dah tak sabar sangat, Pak, tak sabar. So nak bawa dia main hari ni. Okey, jadi Cahaya, are you ready? Ready tak? Ready. Please say yes. Please say yes. Say yes. Yes. Untuk kali pertama hari ini, anda semua dapat melihat Candy Parade yang baru yang kami baru saja introduce di San Rio Kitty Town Puteri Harbour. Kalau orang kaitkan dengan Hello Kitty hanya budak-budak perempuan saja. Jadi budak-budak lelaki memang tak boleh masuk ke macam mana tu? Bukan sekadar perempuan sahaja, tetapi the message is about friendship, excitement, fun, family. Puteri Harbour ni ialah satu destinasi untuk seluruh keluarga. Kenapa mereka semua kena datang di San Rio Hello Kitty Town dan check out sendiri? Only when you come here, you will experience dia punya sights and sounds and the sound effect yang kami telah sediakan di sini. Our main export is our show and parade yang sangat kagumi oleh semua dalam dunia kami. Ui, memang colourful, lepas tu sweet like a candy. Jadi apa-apa pun, San Rio Hello Kitty Town memang meletup.